Oluvanyuma ya Bobi Wine, President wa Uganda addako okuvayo na repostinga video yange kabadde kabonero kalaga ensi nti byembasomesa gyebiri. Era ngenda kusaba bana Uganda video zange teziwemula, muwulirize video zino muleta abaana bamanye ebyafaayo. Weekend yennyini ngenda kwogera ku Bwakabaka bwa Nkole, era ngenda kukola disclaimer nga nkyayogera Oluganda lwemutegeera obulungi nti Abaganda, Abanyoro, Abasoga, Abagwere, buli tribe yonna mu ggwanga lya Uganda mwandibadde mugatta emikono ne mubanja Obwakabaka bwa Nkole. Senga omanya kyentegeera ojja kulaba nga waliwo obwetaavu obw'okubanja Obwakabaka bwa Nkole. Ensonga lwaki Uganda esobodde okufugwa emyaka 34 lwakuba Obwakabaka bwa Nkole tebuliiwo. Ensonga lwaki buli ayagala okunyaga ssente z'omuwi w'omusolo yeeripa ku Nkole lwa nsonga Obwakabaka bwa Nkole tebuliiwo. Ensonga lwaki Museveni yagaana okuzzaawo Obwakabaka bwa Nkole bwe naamaliriza okusoma mu vidiyo zino ne mbasomesa mujja kumanya omulabe wa Uganda yannafu ya Nkole y'ensonga lwaki Uganda eri bweti. Awo nvuddewo basaba na banyabo amazina ninye Kansime 61 n'atandika nti abwenki Nkole hindukira enshonga, abwenki Nkole hindukira izina, abwenki Nkole buli omu n'agyekokora nibyebi. Nkole ejayimu kuleba ekabeeri akacweka kace akakulabwa mamisho akatakwebwa kitinisa akabeeke kwasira abugabo bw'amaani obakweta kitara empire. Ankoleji omubuche bwayo omukushoshebwa kwayo hakarugayo mukazi obakweta njunachi ogwo mukazi niwe yaletire Nkole kuhinduka y'amaani kuhinduka enshonga ejesha. Omukazi ogu akagenda yaza kukora mu lubiri olwa kitara empire kuyayikireyo akanasikiriza yabyamana kabaka owa kitara empire yazaara omwana olukumanyibwa nka Ruhinda Njunachi nerya mama, Ruhinda neryo mwana. Ogwo mwana kubahirize ku muzaalo mu bugabe bwa kitara empire ekyamazima akali omwana omubole akali omwana otarabire mu mateeka atakwebwa ekitinisa konka kali omwana omugabe owa last emperor of kitara empire. Ahanyuma ya kitara empire kwa maani kutandika kugwa hansi omwana ogu na nyina kuba birebire bityo bakwataka gurupu bazayo mu kyaro kyabo bateeka omwana ogwa hantebe yahinduka omugabe wa Nkole ahabwe enshonga nti akanazaarwa the last king wa kitara empire yahinduka omugabe wa Nkole. Omu mwaka gwa 1943 nibwo yatandika kwebembera Nkole mpaka omu mwaka gwa 1946 niwe yahindura Nkole hereje shaha okuruga obwo Nkole yija enaku z'omwezi 25 mwezi ogw'ekumi omwaka gwa 1991 yasayininga under British Protectorate nkihanga eryotongwire lya Nkole. Okurugaho Nkole ekatwarwa abebembezi bingi konkati bonkuza kuzameje shaha nikiza kwishuka nto mwaka ogwa 1967 Nkole nibwe yalekeraho operatinga nka kingdom. Ahanyuma yo wabira lyo mwebembezi wa Uganda Milton Obote owabya prime minister okurangira nti Uganda yahinduka republic kyamanyisa ngo obugabe bwona bwarugaho.
omuli obw'Abaganda obw'Abanyoro bona bakabwiho mwaka gwa 1997 abana bato muhurikiza byafaayo obugabo obwo kubabwihireho owashembireyo kuba mugabe owabira lyo mugabo w'obwire bakandi bamweta Gasyonga nije ensonga abwenki niwe mugabe wankole owashembireyo ogwo mugabe akatandika kwebembera ankole okuruka mu mwaka gwa 1811 yaisho mwaka gwa 1839 nimuza kumbuza kandi obugabo bubihireho mu mwaka gwa 1997 ogwo wayebembire kusyo mu mwaka gwa 1939 akahinduka ato mugabo uri kushembayo yes akahinduka mugabo uri kushembayo ahabwe nshonga nti akabanza kwebembera mu mwaka gwo kubanza ainemu 1 and 2 season omugabo gwo kubanza akakwera kiba kweta joint leadership no mugabe owabe namanyirwa nkakayunga bayebembera obugabe bwankole omwaka gwa 1811 mpaka 1839 aba bagihumura bagikwasa omugabe orukwetwa Mutambuka yajebembera ku 1839 mpaka 1897 ogu yagikwasa Ntare owakana Ntare owakana yajebembera yagiha 1897 mpaka 1895 aho bisha bagihindura nkole yisha yazali Uganda Protectorate omwaka gwa 1896 yakwasibwa omwebembezi orukumanyibwa nga Kahayo wa kabiri yajebembera ku 1895 mpaka 1904 aho nibwo yabene kwasibwa Gasyonga owa kabiri Gasyonga owa kabiri yajebembera ku 1904 mpaka enaku z'omwezi 8 omwezi gwa mwenda 1997 obote obuyihaho bugabe bwona basaba nabanyabo ku rugobwe obugabe bwankole bukalikiraho cooperatinga no bucyakubangu amateka bukabuta cooperatinga hariho abantu hansi aho bayetireho nk'abagabe era omugabo bakweta Ntare owakana na John Barije aba bakerahiza bugabe ahanyima ya President Museveni okole ndagano okugaruraho bwakabaka obugabe omwaka gwa 1993 aba nibo bagaruraho bugabe bayeteka bugabe no bucyakubangu Museveni tarabarangirire bahinduka abagabe bankole ku 1993 mpaka mu mwaka gwa 2011 aba baturayo bahindukira abagabe konkati barabarahiza bakole akachiko kabo okufuga kwabo bakweta Titura King nibo bayebembire nkole okuruga 1993 obarangirire ngu bagaruraho obwakabaka mpaka 2011 aho bagikwasa mwana obabe nibazara orukumanyibwa nka Charles Rwebishenje ogu niwe yagikwasire ku ruga 2011 mpaka na hati niwe olindirire ntebe eyobugabe bwankole Charles Rwebishenje nkamuleta mu video ejo omunanko mu channel cha video hingwire abantu batalika kubuza ngoguno Charles Rwebishenje ni walindirire okurangirirwa mu tongole nko mugabe wankole ahabwe nshonga ntaka kwasibwe ntebeji ababe bali abagabe bayerahize okurwa mu mwaka gwa 1993 mpaka 2011 ankole eje mukureba kahinduka za district omulimu Bushanyi district Buhweju district Mitoma Rubirizi Shema Ntungamo Mbarara Chiruhura Ibanda Isingiro ezo zona ni district eza nkole Kingdom ninye kansime 61 mwebale kuleba video yanje mugisharinga abana bamanye byafaayo byankole niza kuba ninshomesa bugabe bwankole weekend yona
Ninzaka kasante abantu nimwetegereza nkole niki